strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli leri lo malo sila. Now sila blessed. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. But most of all, I never lost my praise. I told my family, ooh, I told my only all, only God to do, receive me out, and tomorrow only. Fetalai Iesu. Amen. 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 Amen, amen. Ya, mo na sile bi inga ma fatai le tua I ne nei fiafi. Ya, ona lona lofa mlona ngalei u whapena o te tatou ma futa I lunga o le tatou por kalama I le nei fiafi. Au tai le tua I lona puipuinga mlona tausinga ya te oe ma u le nei aso. Le ngata I lea whapea le ola o lo tatou maua pea. Ya avele vi inga ma le whaktai le tua. Whaktai fo I le tua o le ua. Toe maua le avanoa toe ea mai e le tātou por kalama I le nei aso. Le nei avanoa tā ua o tātou maua. O tātou whea I loa I lunga o te penga whailangi. A wae e tātou te rei loa pe tua ni le nei vai aso. Ai whaktai le tua o le ua mawhai o na tātou whea loa I lunga o tātou por kalama. Ono rona lofa tū noa mo I tātou. Ia o le vi inga mawalunga nā malwhaktai le tua. Ia I le nei aso. Ia e amatai nai le tātou por kalama. Ia e te whātalo whātu I le nei a fiafi. Ia I whioi o le tala lei sunga I whawhi ngainga. Ia moutou whale tua. Ia malo le whai o le whaiva, malo tau o le taua. Ia malo whoilo na sai, le ngā luenga le tua. Ia te li tonu fo I le anganga ia o lo o tau on sa I pea ma lo o tau alofa I le tua le tau te ngā lulu I pea ma tau maua pea le on sa tai fo I la o tau tu li vai I le au ma le pō ia le tu ina tu fo I o tangata I luma o le tua amen e le ngata fo I leo le upo le alii po le upo le tua o lo o tau la unga pea I lea so sa ma lea so sa o lea ia whamanuia mpatalo whāturu po kalama ia I le nea fiafila o tau sunga I whawhia ngainga ia o lo o san lau solo I tolope whao le nei lau lang ia mo tau maua mai e le nei po kalama ia le ngata I lea ia te whatalo whātu fo I le nea fiafi ia o tātou tamama tātou tina ma tutua I le nea fiafi ia whatalo whātu po kalama le sofa manu malo Iesu ke wiso te tono o lo o manuia umo o tau le alofa o le atua, te tonu fo'i o lo o maua le malosi, e ne ngata I lea wha malolonga le atua ia te o tau, ia I lo o tau tino, ia I le ne fiafi o lea ia, e wha manuia wha malo atu po kalama, wha talo wha atu po kalama ia te o tau le ne fiafi, ia ne ngata I lea ia, on se e mele o lo wha tai ma lo wha talofa, ia I o a inga me au me mai lungo le tātou pokalama o lo o whapena o lo o maua pe maua me le tātou pokalama mata mai le aso ma le aso mwhalongolongo le upo le li ia whatalo whātu le pokalama ia te o tau le ne fiafi ia taritonu ia o lo o manuia umo o tau le alofa o le atua ia taritonu fo i le anganga ia
ua toʻatele o i tatou ia ua malōlō mai galuega i lenei aso ia mālō ali le tau i lenei aso i feʻau ma galuega mālō foʻi le auauna i tausiga o aiga e maise le fanau amen ia ua o lenei atunuu tatou i ai ia a le aunoa ma le galuega ia tatou tele mafai ona tausi o tatou aiga amen o lenei atunuu e tupe uma mea uma e totogi uma mea uma ae faafetai i le atua le la outou ona saʻi ia ma lo outou tautua i tonu o tatou aiga ia talitonu foʻi ia ua toʻatele o nisi ia o loo faatoʻā o i faigaluega i lenei taimi tusa o lea ua ou manava mai ia ae toʻatele o nisi o i tatou ia le faatoʻā usu i galuega i lenei afiafi lofa le atua ina ia faapena ona puipui iā te outou i lenei afiafi ia a outou feagai ai ma galuega ia i lenei pou e le gata i lea ia maise le tatou aiga uma o loo faapena o maua ma le tatou polokalama i lenei taimi ia faamanuia tele le atua ia i lenei afiafi ia te outou ia viia le atua ia ea mai lenei vaiaso ea mai ea mai fuafuaga o le vaiaso ia o loo vaiaso ia viia le atua manaia le vaiaso solosolo lelei mea uma leai se faalavelave i tupu leai foʻi nisi e faalavelave mai akaika paulu mea ia faafekai i le akua ia ua maheʻa foʻi ligei vaiaso i feʻau ma galuega ia uaoao ia o geiai lau aso favaile o le aso a taeao ia o le ou malōlō ai ia ona o nisi foʻi o fuafuaga ia o lea ua ave loʻu aso malōlō ia ou te alo e ave si o matou aiga e treat matou aiga le aso atoa a taeao oga o le taeao ia o le aso fanau si o matou aiga si o tolua o lea ia lē foʻi ua maua ai foʻi le avanua e malōlō ai le ua maua le avanua e malōlō ai e alu span le taimi ma le toʻalua ave le fefega e fafaga i loga as fagau ia e faafetai foʻi le atua ia i lona alofa ma le agalelei iā te aʻu ma loʻu aiga loo vaaia pea le faamalōloga o le atua i tonu si o matou aiga i le tinā ma le afine e faapea le malosi o le tino leise maʻi te leo taeao alaʻi foi logo o whanunga leia le tua. Ia, mau a le malosi a tino. Ia o nei aso. Aso a nafi ma le nei aso. Ia, ua whaiasinga vevela. Whaiasinga vevela o le kaua ngei ma ngafi. Ia e whapkai le kua ia le ua mangava ua. I o manuia ngā ruenga o le nei aso. Ia tari tonu ia o loo manuia fo i o tau le alofa o le tua. Tari tonu ia o le nāua. O mai e au mga ruenga. E tonu fo i o loo. Te le se wha manuia ngā le tua le nai tu. Ia o loo tau ainga. Ia o le vi ingai wha fo i le tua. Tai ia i le tua. O le mele o kailongi. A le alu laka maho whau le i aso le vai aso. Ke ia le umor vai aso. Kako mafuka ngai al vai aso len ke le skofi lunga kako pokalam. Ia ale wo peia i le va kun kako mafuka lunga kako kako pokalam al vai aso len ke. Ia e whapkai le kua ia o le o mau le vonga koe kako whiloa i ai. Momoli a koe le anganga whapkai ia ki o kou. Whapkai la o kou ngofo kalo i kako pokalama. Inga ia whapenganga mau o pere maa losi o ngei au aunga. Ia e o mai e sau e tala i le tala le ia Iesu ke viso. Ia ilungo te penga whailangi. Amen. Ia o nei a pokalama ia le o se pokalama e whaisia o onga pe whaiese po o ai e sao po ai se pe po ai fo i pe whaingi ti pe me whapenga o nei a pokalama. O le tala i o whina ngalo Iesu ke viso. Amen. Ma whai ma
whaamalosi o tātou ora au auna i le tua. Ia ai whaptai le tua. Ia o moa pele mano tu te anga i mai ma tātou mafuta whatasi lunga o tātou pokalama. Ia e ala i lona upu. O le ai e whamanuia le tua i le ne fiafi. Ia, ora moko i bevela ora ufale ke mingi i luma le mere whai a kore ka pokalama. Ora moko i bevela e whai o susulu mai o moni. Ora bevela i kongo le whai. Ia, ki tuloa. Le lai kuke wa ai mei, le ingu whang vai maluru. Ora moko i bevela ora kako. Ia, ai, tere na wani whamtalanga. Ia, ora tātou pokalama ele umi, ele umi tātou pokalama ne nei a fiafi. Ia, mas tātou wha malos, ia. Tātou whaalango lango ele anga pa i o le tua. Ia, ai, taritonu, o le ale tele ni, ni si whamtalanga o le a tātou o loa i le tātou wha malos i le ne fiafi. Ia, ona, hei hui nisi tūtuangi o le fiafi. Ia, o le a mpapena o le a. Ai o le a tātou whaalango lango pere anga pa i o le tua. Amen. O le ale fetalai, o le ale me mana o le nganga o le tua, o le ale teimi umai, o le teimi ana. Amen. Ia ai ne fiafi. Ia, o le ata tu o se taru. Wa ele i whai ese karu ke mi a maka, ka kupoka la mai. Pe no whai atu. Before I came on our program, e ola i me, e whai mo mua kalsanga. Pakua whaola i o ka kumasi. Ai onga o la rush mai ma wo kwaile kiki me o kamwhai e. Kope whaingo kako, mo setting o kako, me o kako polkalama. Le ua mafua ia, le la e, you know, le la vanua la a tātou talo i le tua. Le tua le mātou ta mai le ne fiafi i mātou te vi ia oe. Whaptaia Iesu lo mātou ali i maro mātou whaola. Le ngata i lea nganga pa ia lo mātou whesoa soan siri. Whaptai le ua i umana manuia le ne aso i whi au mga luenga. Le ua toe mātou mafuta ma o tangata i lunga o te penga whailangi le nea fiahi. Pei on masani ai astofi ta itasi. Ta maa e lofa maanga lei wha au umai lo wa te li. Na o sauni e folfola pe wha malosi i lunga o lau pol kalama. I le nea fiafi e wha asol tala lei. Ia te oe Iesu ke wiso. Talo ati le mana lo wanganga pa ia. Ina ia wha pena ona wha au ui lo upu. Ia luatu lo upu ma le mana. Ina ia wha pena ona ngalua i loto ma fina ngalo o tangata ma talia i o lato loto lo upu le nea fiafi. Ta maa wha manuia i o tangata o le a wha longolongo le nea fiafi. Ia wha pena na wha manuia ia te lato maua le malosi ma le ola. Ia uane i eise wha alawe o ti apolo e tau mwhai le petio o lato wha alongo ma lato wa ai le li i le nea fiafi e ala i la upu. Ta maa wha ui lo watali i le nea fiafi. Wha upu wha ngangana i a te au wha apoto le li ie. Ta au fini upu e le o au mai e i a te oe anganga pa ia. Ai e wha pena ona whaia na upu o e fetalai mai ai. Lea ta maa. Te whaalango o tira nganga pa ia o lau fio le nea fiafi. Le swafa manu malo o Iesu ke wiso. Amene ma amene. Ia. Ia le tua. Ia o le tatou upa malo si le nea fiafi. Ia o le tala masani. Tala ua o le tusi fo i ua lau iloa. Tele fo i o au na le tua ua lau ngaina le nei tusi. Ia. Le ngata i lea, ia. Te le i o se onga o maua mai lea, i lea lava tala, le tusi o le a tātou pa malosi e le ne fiafi. Ia o le tusi i a mātaio, mātaio lo nam ta upo e suru malwha. O lona whai upo e lufululua, se ia o le tolu suru maltolu. Amen. Mātaio suru malwha,
fai upo e lua lua, se i o i le tolu suma le tolu. Ia a moa sau taimi, ia ana e tanula i e fai tau a toa le fai upu e lufu lua se i o le tolu suma le tolu. Ia a o lea. Ia, ma ia peo tanu fai tau a toa Ia, ia lau kango fai tau a toa tulu tatu. Tis fai tau. E o le mātai o suma le wha, fai upo e lua lua se i o le tolu suma le tolu. Ia, o la fai tau wina. Ona unai loa lea o Iesu ona soo e o a e le ba. E mua atu ia te ia i le tasi i tu. Se ia tu uina atu e ia le motu o tangata i o to suma tolu. Ua tu uina atu e ia le motu o tangata i o. Ona mali ua e lea ua na o ia i le maunga e te talo. Ua o i le afiafi, ua na o ia sa iai. A o le waa, ua i te tonu o le vasa, ua felafo ina i le sou, a waangi mai i luma le matangi. Ua mani watu Iesu, ia te ila tou, i le leo leonga e wha o le pō. Ua savali i lunga o le vai. Ua iloa mai e le au soo o ia, ua savali i lunga o le vai. Ona la tau atu vale ai lea, o whapeane. O lea itu, ona la tau uio lea i le mata. Ona fetalai atu loa lea o Iesu ia te ilato, ua whape atu. Ia o tau loto tele, o au lava, aua tau te mata. Ua tali mai pe teu ia te ia, ua whape mai. Lea li ie, a whai o oe, ia e fetalai mai ia te. O te aluatu ia te oe, i lunga o le vai. O na fetalai atu lea o ia, i nasa uia. O na alu ifo ai lea o Peteru, mai le va. Ua savali i lunga o le vai, e alu ia Iesu. Ua va ai o ia i le matangi, ua te tele. O na fefe ai lea, o na afua ai lea, o na ngoto, ua alanga mai, ua whapea mai, lea li ie, ia e whaola mai i atea. O na apa atu loa lea o Iesu, i lona a au, ua tango i ate ia, ua whapea atu i ate ia, oe nā le whātua i titi. Se ale mea ua e maa salo vale ai. O na la o ae lea, i le waa, o na malu ai lea o le matangi. O na o mai ai lea o e na i le waa, ua ifo mai i ate ia, ua whapea mai, e moni, o oe lava o le alo o le atua. Amen. Ia. E lua lani fai upu. E lua lani fai upu o le a oma ia. E fai ma utu o le tātou upa ma losi le nei afi. Ia e tātou te taritara noa ai. O le fai upu e lusu ma le ono. Ma le lusu ma le fitu. Fai mai. Ua iloa mai e le au soo. O ia ua savali i lunga o le vai. O na la tau atu vale ai lea. Ua whapeane. O le aitu. O lona, ona la tau uio lea i le matau. Ona fetalai atu loa leo Iesu i ate i la tau. Ua whape atu. I o tau loto tele. O au lava. Aua tau te mātatau. Amen. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, Take courage, it is I, don't be afraid. Amen. Yeah. Ua
mai Iesu. Mai Iesu. I le fiafin nei. I o tau loto tetele. Amen. I o tau loto tetele. Ai aua tau te mata. Amen. Ia o le tatou wha malosi na i le ne fiafi po le au tūna o le tatou wha malosi le ne fiafi. Jesus said, take courage and don't be afraid. Amen. Ia o tatou sila fia le tala. Te le ia se a o onga o lo maua mai le tala le ia Yesu mo na o so. Amen. Pa mai ina ua uma ona la unga Yesu ma o ma fafanga le motu o tangata. I le aso. Sa tuina atu ai e Yesu le whatonunga. I ona so e o e whai. Longo winga. E iai le ngā luenga na whaatonu ai Yesu ona so e o e whai. O le ale. O lea i le isi tū o le vai. Amen. O le tuuina atu la e Yesu ona so e mua. E mua atu. Na iai o la tau tali tonunga. That Jesus will be there. Ina ua uma o na whai atu Yesu i ona auso. E mua atu. E o le isi tū vai. Ai se i uma o na tūle nu e o. Ona o watu na ia. So, they already knew and they have believed that Jesus is going to be there. Sa ia le tali tonunga. That Jesus will be there. Amen. Sa la tau whaalongo, mawhai, matalia le fina ngalo Yesu. E au noa la, ma se fesili. Ke loa. Uma leo kaungu whai kau, kaungu koe whai kau, ma whai kau. Ngā whai aku Yesu, i ona auso, e mua ane. E o e mua, e o risi tū o le vai. O le mea langa tau ma whai Yesu. Po o le mea ngā fesili seisi o le auso. Ia Yesu. How's he gonna get to the other side of the water or the lake? Amen. Wa ufi wa sa ini. Pe iai a se sio au so. Ngā fesili ia Yesu. Pe whaafewhea ona alu atu. Ilisi kua le vai. Amen. Because o lewa whai mai Yesu. I ona au so. Amen. E o e mua atu. E o ilisi tu o le vai. Nau nofo le mau mawhawha. O lewa iloa. They knew that Jesus is gonna pe ise malusi anga ia Yesu. O le a whai e Yesu, o le a hoa kua ilisi piko a wala. Le winga lau kala. I think o le ise fesili o seisi ala wali i ala uso. Onga o le va venga ngala tau wa ai e ilunga le maunga. That nobody can do. E le ai e masesi o lalo le lange ina te mawhaia na whaia. Mre ale va venga le. A reto e lima mai e lua. Na la tau wa ai. Na ofo la tau loto. I think from that. Ua le ai e se fesili. Ua le ai e se fesili ia Yesu. Amen. Kusa o lewa sa o lewa la tau tali tonunga. That Jesus gonna be there.
E rei lopo le ala wala. Pe whaafenga o waku. But he's gonna be there. Amen. Kusara. O le wa e whaile fina ngalo Yesu. Ah. Le wa whai atu Yesu. Mua atu resi tu o le vai. Without questioning Jesus, nothing. Ah. Kusa o le wa o. But at the same time, anga o onga o le whakongunga. Ah. Po le whekarainga Yesu ia lako. I le auso. Le mea e o e whai. Amen. So when they went, kusa lau o ma le whakuakua, lau pe, okay. Lau o mga lako wa ai le wa venga, o whai e Yesu. So le awa lako wo, without knowing, amen, without knowing, they're gonna be facing trials and tribulation in their life before they get to the other side of the water. Fe mai ua la tau o e au noa ma se fesili. O le a la tau oi au noa ma se sila fia. O le a la tau sa ngai ma matangi ma wha te tele. O pupua ngā te tele ma whainga tā te tele. Ai le iso po ia le isi tu o le vai. Tatou mawtanga le nefiafi. O lou wala au ina ma lou ngā lua i ngā luenga le atua. E tātou te sopo ia whainga tā mo pōpua ngā o ngā ruenga. Amen. Just because we are serving God doesn't mean that we're not going to face trials and tribulation. Amen. God never promised or said that life is going to be easy. Amen. Ioane sunma le ono fai upa tolu sunma le tolu. Fai mai. Wa o fai atu nei mea ia te o tau. Ina ia o tau maua le manuia ia te au. Ole a maua o tau i pua ngā i le larorangi. Amen. Ia o tau loto tele. Ua o faa to i laloina le larorangi. I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. O le ola au na i le tua ma le ngaluenga le tua. E tātou sa ngā i a mapua ngā mawhainga tāo le oranga. Amen. A o fo ina i e sawe avelo wola mo le tua. Amen. Ma ua suia lo o langa ma ua e sala mo. E to tele tangata o le a whai mai i te oe. O isi nā popo ngā. Amen. To tele tangata o le a ula i te oe. To tele tangata o le a whaitala i te oe. Amen. O lo sa we avelo wola ia Yesu ma e tautua mo le tua. E ingo sia i tātou e tangata. E sa wā ina i tātou e tangata. Amen. Lua Timoteo walu. Lua Timoteo tolu fa ipo suma lua. Whe mai. O i lātou uma foi o e loto ina no nofo ma le a mio atua i a ke viso Yesu. E sa wā ina i lātou. Amen. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Amen.
E le fai ngofi. Ai fai mai Iesu. Ia o tou loto tetele. Amen. Ai aua tau te fefe. Amen. Ia. Ua o nei la le au so. O tu ua fo i e Iesu le motu o tangata e o. Ua o i le afiafi o na alu le o Iesu e te talo. Peita. Ua iai le mea o tupu. Ah. O lea la e te talo Iesu. Ilunga o le maunga. Ah. Ai lae o lo o felafo ina solo le vaa. I le sou o le vasa ma le angi malosi o le matangi. Ah. Le ua iai suinga o le aso. Sa le lei uma mea uma. Sa langi le lei le aso. Ai peita. Fai mai le tusi. A o le vaa ua i tonu o le vasa. Ua felafo fuai i le sou a wā ua angi mai i luma le matangi. Amen. A tatou fai tau ai. Ah. Before all this happened, ilunga o le vasa. Ah. Sa o Iesu malaunga Iesu ilunga le maunga. Mafafanga ka ngaka e 5 selau. Ah. Fe me e 5 o e 5 afe ia tamatani. Ah. Ele fai tau ina ai fa fine. Ah, matamaiti. Anga le 5 a reto mai e lua. Na fafanga ile motu o tangata. Teri tonu fo i o le aso sa le lei mea uma. Amen. Sa matango fie le aso. La le lei le aso. Le ise kimu. Amen. E kai fa penga le lei au ka ko o langa. Kai fa penga le lei ale o langa le ka ko ke o lai. E aso walu walu o le lei mea uma. Ah. Ai te lo. E fa fo se i au na sui le aso. Sui le taimi. Sui le. Ah. Le tau o le aso. Amen. E te me alu alu o tātou ora au na i le tua. Wa mā naia. Ai te tele mai loa ma sui le aso. Ma te tele wangi, te tele mai le a whaa, ma le matangi. Ah. Sui uma me uma. Ah. Amen. E so uma fau pea ngā oe mauri kongu le wā. Ah. If you and I were in the boat and we were facing a strong storm, how would you react? Ah. A whai o oe maa uolo i te tonu o le waa. I le taimi lea. O ani la ngona e o ia te oe. Amen. O ani la ngona e o mai ia te oe. Tari tonu e o ia te oe le fefe. Oh. E whai e le o ia te oe le fefe. O lo mawhau ia o le... Ah. O le mautonu. Amen. E o fo ia kaika. Anga whape o leike ko kongo le mele. Le waa lea. E o fo ia kaika le fefe. Ah. E o fo ia kaika le fefe. Amen. E kai whape ngā le lei fo ia la le tātou ola wha le nganga. Alu alu lei a le ola wha ola inga ia. Ia inga ngā o... E alu alu o le tātou ola wha... Me le tātou ola wha le nganga. E alu 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 lei tātou ola wha ola inga. A inga ngā so o mai au o wha inga le o wha lave lave. O mea wha le loko. O sao ngā kupe. Ah. Ia. Ika.
O risi ka haka mako i sola alfa o la inga ua ke kele mai me kukupu. Amen. E maangai a anga so o mai au fa ala lave. E ikaro le iloa lo msau fa o la inga. Amen. Le iloa lo msi fa o la inga. Ngā lo a kua fa o la inga. Amen. Ai fai mai Iesu. Ia o tau loto tele. Aua tau te matata. Fai mai fai pua lufu li ma tatou tusi fai mai. Ua mali watu Iesu. Ia te ila tau ile leo nga e wha o le pō. Ua sa vali ilunga o le vai. Amen. Lusun ma leono. Ua iloa mai e le au so o ia ua sa vali ilunga o le vai. O na la tau atu wale ai lea. Ua wha pean. O le itu. O na la tau uio lea i le mata. O na fetalai atu lea o Iesu ia te ila tau. Ua wha pe atu. Ia o tau loto tele. O au lava aua tau te mata. Amen. E te ilo. A o na wala awina e le tua o e whailana ngaluenga. Amen. E le tula fo ia e le tua o e. No. When you come and give your life to the Lord and receive Jesus in your heart as your Savior and your Lord, Jesus will always be there for you. Amen. Na whaile whatu ngunga Yesu. Iona auso. E mua atu. Se I uma o na tuu le nuu e o. Amen. Matatalo. Amen. And then he will come. Amen. E le I whai e le I taua Yesu, e le taua mai Yesu le taimi. E le I taua mai Yesu po le a le aso e aluaku ai, po le a le kaimi e aluaku ai. Amen. No. But he will be there. A o na whao ngā inga tātou le ngā luenga le atua. Amen. A o na tātou sa ngā e mpopua ngā mwhai ngā tāo le ngā luenga. Amen. Jesus will be there. Pe kuai, pe vave atu, but he will be there. Amen. Ai te ilo. Te leo tātou. E tātou e whaile ngā luenga le atua. But we still doubt him. E iei kaimi e kako pisiringi ai le atua. Amen. E te me tātou te pisiringi ai le atua. E o mai lo whaafita auli o lo wa inga. Wa ele lo se tali. Amen. Wa ele lo se tali, wa ele lo me sa wa se so son. And that's when you doubt God. Ai whaapea I fu le lo loto. Le tua o fea e oe. Amen. O fea e oe. Amen. Pe yo peket. They already knew that Jesus is gonna be there. He was serving Jesus. He's one of Jesus' disciples. But yet, he still questioned Jesus. Amen. Pa mai wa lātou wa ai atua sa vali mai Iesu I lunga o le vai o na lātou pe fefe la ia.
Amen. Ua le ai se whaatua. Amen. They saw the miracle that Jesus did on the mountain, but yet they still question Jesus. Amen. Tele nao I tātou. Ei teimi e o mai loa ia. Whainga tā o le ainga po le alawa ni me te tupu I te tono o tātou ainga. Po o tātou oranga. Tātou siringia loa Iesu. Amen. Especially a pia ka ko wa aiak. O lai manguia mai ka ngaka o larulang. Amen. Ai le ai. Safa alfa na wale tua. Amen. Te leo tangata ke wisiano. Wale ei se wha tua. Wale ei se wha tua. Wale ei se tali tonu I le tua. Amen. A ua siringia le tua. Siringia le tua. God, why are we still suffering? But yet, people that still partying, that still having fun in their life, do whatever. Lemang wia. Amen. E kilo. A whai o ngai ke mawhau whapenga. O ngai ke tauringa le kua o ngau kūranganga. E ni ranga e ke le so mawhakanga me le kua. E ala I le upu. O mea ngai o le kingo. O manguia ma mea maanga ngai o le kingo. E ngaka I larulangi. Pe ke safa laro au aunga I le kua. Maulangia o e kangaka. But Jesus will be there for you. E au mai fo I la e le kua. Le manguia e whekoi le leia mo o e mau manga onga. Ngā a kele mai lo manguia le kua ia ki oe. O ngā I ngā e ke savali ese ai ma le kua. E I loa le leia le kua oe ma. Amen. Pe ka ke safa I mea ngi. Kako au aunga I le kua maka mawhai. Ka kele moangi mea maa ngai maku langa whapenga. Aua ke popole. Aua ke popole. O lo whaakari mele ola e whaababau le manguia e piko sili o sili aku. I lo ngisi a manguia o lalo langi ne. Amen. Aua ngi o kako sili ngia le kua. Amen. O le mele e wei kako vai keminge. Se longa e ko kupungi wawenga I lo oranga. Whakwa e kari kongu I le kua. Se longa e se me kupu I lo wainga. E whai ele wawenga le kua. Whakwa e kari kongu I le kua. Se longa fo I kali mai le kua I o manga onga. Ma whai ele kua nga. O makali mai ma whamanguia I mea nga e kakaloi. Whakwa e kari kongu I le kua. Arenga whai mai. Nganga whesoi o Iesu ma pekelu kongo le waa. I folo mara au so o Iesu. Anga sa wei lal whai po kursu. Au kōr whai mai. O na ho mai ai lea o e nei le waa. Ua ifo mai I a te ia. Oi, o le au so. Ua whapea mai. E moni o oe lava o le alo o le atua. Se longa e kukupungi wa venga. Se longa e whaamanguia le kua I lo ainga.
Se longa e kali mai le ko I manga onga nga e ku ingaku. Pakwa e karkongu lea. Ai a o kai mi fai nga ka o leo langa ma pua nga o leo langa ma kai mi fai nga ka o lau sa valinga mo le kua. Ma kwa I e fai longa fesili a le kua. Amen. You starting questioning Jesus. Amen. Awangi o kako pe o peke. E fai ele o le karikong. Inga ua ai ako sa vali ma Iesu. Koe fisi ngia Iesu. Ai koe mo me me le fefe. He was the first one who was calling out. Ma Iesu, a fai o orenga. Wala au mai a tia o te sa vali et. Ma me le oso vali. O leo langa fo ingi. Awangi o kako mo le mea ngau le oso vali. Amen. Whaalango lango I le anganga o le kua e waku ia ki o elo kofi. Awange I e alo e whaise kofi o ngau lo mongi. Awange I alo e whaise kofi o ngau o whai maise kangaka ia ki o. No. You gotta ask God. Let the Holy Spirit speak to you and let you know what God wants for you. A wale mea le moa. A e alu e whaise kofi e whai lungo le mongi. Ere I umi a ngo wa aia kua ke kele mai meo le kalesia e pa ulo e malemo. Nga koe wawera I e koe kakalo I le kua ma e koe wala au I a Yesu wha mole mole fisosoani mai. Amen. He mai ua aia tupe ke. O masalo mi Wale ka unga upu. Wale taritonu. Wale taritonu o Yesu la sa vali me fumeo le iku. He mai o le iku. Amen. Ai keilo. Ko le ilo e au so o le kaimi le po le mea. Po ai ngai loa mua ko Yesu o sa vali mai lunga le vai. Wale fe mai ua la tau wa ai atu. O lo sa vali mai Yesu lunga le vai. Ai anga ke ronga ai nga fesiri se si o la wanga peket. Nga whai loa mai Yesu pe whawhenga sau. Ai whakale o peket. Ne ai? Ea. Ai koe whai a kuia. Koe whai a kumaliku. La le sa vali mai. Nga ai a kua o pekelu. Ia. O so vale long peket. Mai Yesu. A whai o oerenga. Kalai mai o ke waku. Ia. Nga oso e se ape kelu malonga pakua. O Yesu kangaka le. Anga wa ai a kua o pe kelu wa maa rosi mai makangi. Ua kele mai kala kangaka I a keio. Ua kele mai wha makalanga ma whai meo kangaka o le lalurangi I a ke oe mauru ngia mai oe. Ngoko loa. Leisi wha kua. Fefe. Ainga ua wai mai la Yesu o kua ua fefe le au so. Ai lo mai Yesu. I o kou loko kele. Oa ulingi.
Ai aua ko ke fefe. Amen. Ke loa. O le ngaluenga le kua. O lo sau e awero ola i le kua ma whaere ngaluenga le kua. Ea. Ni ke ia e wha apea ke ue sau e. No. O le ngaluenga le kua e. E whai ma le kua loko. Amen. O le ngaluenga le kua e le. E le kakau o ngai ake o le fefe. Amen. E le kakau ia ke oe o ngai a oe le mele o le. Ke para ai ke ufai mai kala kangaka ia oe ma. Maulangia oe. No. O ka ngaka ia ua lofa mongi le kua mau ave mo i le ola i le kua masala mo i le kua. Si pole artele me o whamkaranga. Pole ale ulangia mai oe ka ngaka mwhai mai oe. Ki le mwhai a onga e malu rue. Ko alu roko ki alu e ka ala ilfina ngalo le kua. A whaisa e koa i mea larulang. Ia ka kaulanga sili aku ro koa e whaile ngalu e ngā le kua. Inga ua e sara mō ma ua e sau e avelo wola i le kua. Amen. Awangi o kako para ai whiwhina ngalo le tua. Amen. E leo maitangatanga e ave oe i le ola e whaavavau. E re kūfo i tangata i a te oe le teimi o lau whaamasinonga. Amen. E ke kū ha oe i lungo le teimi o lau whaamasinonga. Amen. O ala pōpō ngā o a whainga tā o leo lang. Tā tau tangata kiwisian. O lo o. Ia Iesu ma oe i a te oe ma. Amen. Jesus will always be there at the right time to help you. Not your time, not my time, but God's time. Wele kaimi ngā angi il makang. Kere lopo lare umi le angi il makang il kaimi ngā. Wale whai mai o le whā. O le whā i le pō. And we follow le afiafi. And we follow ma Iesu. Savali lunga le vai. E vai aku la Iesu. La fka ngisi solo ia ngas koko mara wali ia lunga le va. Ia fatalo fatu ia usia ngas koko. Amen. Bless, 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 my brother. Pe mai la e watu Iesu. Oh, ta ngisi solo la wali ia o popoli o fefe. Amen. E wala au mai lo Iesu. Aua tau te mai ia o tau loto tele. Aua tau te matau o wa ule ni. So lea. Wa popo ngā sa ngā i maka ko i le taimi ma le taimi ma le taimi. I o tatou wola whaalea ngama. Mai Iesu, ia tatou loto tele. Aua ni o tatou fefe. Jesus was there for you and me. And yet, Jesus never left us. Oro o iai pele a nganga pa i o Iesu ke viso ia i tātou e whaimo so soani i no tātou ola au auna i le tua. Amen. Ia tātou maua le ola tari tonu. Ma le ma salo i le tua. Don't ever doubt God. You have to trust Him, have faith in Him, and believe in Him. Amen. O le tua. E alofa i ona whanau. O tātou a vea ma a tali i ma whawhine o le tua. E alofa le tua ia te oema. E pui fo i le tua i tātou. Amen. O lea. Whaftai a Iesu.
Ya e fefe o ia. E ali uso. Mongi la sa nganga la sunga. La se uso ya ngas koko e mo. There was a time I was scared too. Ah. E o umai ya i tātou. Ah. Pe se uso ya ngas koko. Ah. Sa i fo ia kai misa o fefe i fo ia uia. Amen. O leo langa ngi. There's e kai me ka ko ke you win some e kalanga you win some you lose some. Ah. Ia e whaptai i le tua. Le teimi lani wale to isi fefe. Le wa koa le loko. Ah. Koa le loko sa we avele whaile fina ngalo le tua. O le taala i atu o le taala lei. A le tua i ati o tau na i o ainga o uo. O uo wha pele pele. Ma e tātou te masani. Le teimi nei. Ia. O rata le teimi o le tua. Te leilo ia oe po le ali taritonunga nai te taritonu. Nai tapua ia. Ia. O le talia ia o Iesu le tati o me uma. Amen. O le taimine i o tatau o na tātou o mai ave o tātou ora. Ma o tātou tangata i a Iesu ke wiso, ma ta lia Iesu ke wiso. E avea ma ua lii ma o whaora. Amen. Ma e wha maoni, ma e au auna i le tua ma le wha maoni. Pe o no whai atu. E ese lo wilo o Iesu. Ese lo ta lia o Iesu. Ma whai e fina ngalo o Iesu. Amen. There's two different things. There's difference between you know Jesus and you believe Jesus and accept Jesus and do his work. Amen. O mea i o leo langa tala mo ia, you know, I was there. Pe o ngā whaiak. I won't force anybody te re tau mawhaiho e kau fosi mai oe pe sui lau kari kongunga pe sui kau mawhai e fosi e sui lau o langa ma ku'u no. Pe o ngā whaiak. Ngā o ora fo i leo langa. Ngā o ora fo i leo langa. Leo langa ai awa. Leo langa ai kapaa. Leo langa kaa. You name it. I done it. Ai kelo. O mea ngā i o lang. Amen. E pulea oe le whiwhiringa e whai e oe. Whai e oe lau whiwhiringa. O lau whiwhiringa e ke mangui ai. O lau whiwhiringa fo. E ke mālai ai. A o lau o lofa. Ia ke oe ngai o uso o ku whawhinge. O ainga o uo. The experience that I have of bending my life and giving my life to Jesus. Wo umo sa o konga. A kupu mai a whaafika uli o ke lo nganga le pa i meo le nganga pa i o le tua. E wha maa losi i a tea. Amen. O lo uola au na fo i a Iesu ke viso. O te wha alango lango le nganga pa i o Iesu ke viso. A o le ola e wha ababau. E le wha ilonga fesili. E le wha ilonga fesili la ualu le ola e wha ababau. If anything happened to me tonight or whenever, if I die, I know where my spirit's going to go. I'm going to go meet Jesus in heaven. Nau kala mana mo ia. Ia ua ia. Nga whaia e au lo usuinga nga walua uilu mo le tua. A vila uola i le tua. Au le taimini. Sa we ave o lo uola ma. O fo ina tu lo uola i le tua. Ma nuo lo maua pe o ele malosi. Ma nuo lo maua pe o ele malosi. Amen. Awane i avea fifianga o leo langa ma tu ina naunga o leo langa. O le a pungiti ai lo i loa
o Iesu ke viso. Amen. Ia tatou. Ia o tatou pa malosi le nā i le ne fiafi. Whaftai le ne fiafi. Ia, i le tau whaatasi mai lunga o tatou pokalama. Ia, whaftai lava. To fine fo i po se uso. Ia fua. Tau maoe. Ia, whamanuia ale atua. Ia, God, to God be all the glory. Ia, maua pele. Le loto fia i le atua. Amen. Ia, mole atu le anganga whaftai le ne fiafi. Ma avele bi inga i le atua. Ia, ona le upa whaasoa i le ne fiafi. Ia, ua whapena ona whaamanuia ai oe. Ia, ene ngata i leo lo nei tangata. Ia, whaftai le fionga pa ia le atua o lo whapena o lo tatou whaasoa ai ma apo ai ai ma whaatontonu ai o tatou ora whaaleanganga. Ina ia whapena ona tatou tū maupe i le atua ma whaanga inga tatou ma mo mea whainga luenga le atua. Amen. Ia ole vi inga la whaapo i le atua. Ia mole atu le nganga whaftai i o tatou a inga o mai masani o tatou pokalam i le nefiafi i lo o tō whaatasi mai. Te tonu whaamanuia ina o tō le upo le nefiafi. Ia lofa le atua ina ia whapena ona aluatu le upu ma le mana i lo loto ma lo wanganga ma wha malama atili ai le upu ma lona fina ngalo ia te oe ia i le nei fiafi ia o se taumawhainga vai na lo tau au auna i le nei fiafi talo atu tatou le tatou ainga paanga tatou pokalama mana tua le nei tangata i la o tau talusanga le ngata i leo le tatou pokalama ina ia whapena ona iei pele naunga sui lona upu masau i lunga le pokalama i te penga whailangi ia wholofola le tala le ia Iesu ke viso ia o le taritonu ia o le tatou pokalama le na i le ne fiafi o manu e tele lava le atua ia i le ne fiafi i sa i le malolonga le ne fiafi ia a wā fo i le tātou usu atu fo i fi au manga luenga le aso atai au ia pēa o tuai le ola ma le malosi ia o sina wha silanga lea e le wha au mata tau pokalama ia o le asto na ine ia le a tātou whailonga fisili le asto na i pe whaistatu pokalama ona o nisi o fuanga fo i o loo whapena ona o au ai ia ono las fa na wo si to lua o kai au ma las ko nga i celebrate ia a tonu a mo asta to wa no ia wa tu tatou pokalama i le tula e ono i le fiafi i le sto na nei amen ia fai masiaki lo Facebook ia mo lo YouTube ia i le sto na i le temi o tatou pokalama i le sto na i le tula e ono i le fiafi ale ai ia tatou whiloa i le sa amen o le ia whamanuia tele le atua i le ne fiafi ia whamanuia fo i le atua i le aso atai au i whi au mga luenga to e aso le nei mai aso i whi au mga luenga ia i nisi fo i malito tele i tatou e le ngata fo i le ia whamanuia le atua i le nei po tatou whiloa i le aso na i pe au atua i le ola ma le malosi i lungo tatou pokalama o lea vi ia le atua a ve fo le taimi ia e fa to fo le pokalama le ne fiafi ia i le paso le tatou pokalama le to fine ia fina i le ne fiafi fina we love you manuia le fiafi manuia le po pa manuia le tua ia te oe we see you Sunday ia in the name of Jesus God bless you all manuia fa to fa ia so fu Jesus is the answer for the world today.